Илья Сентьевич, аван уюнде Чуваш наци конгресс мангана жинде эзер пидивирин тусакалашшыр, шавенде тусакалашне, эзер хаварунда резолюция проектне, хадырлене, олынде эзер Чуваш наци конгресс жинжен айкинде кайманныне, тада onun эжехелі сирин чунра полгандарны индегі ол күшкередек. Шамы бада халяк саккамыр аслы пугуймен Чуваш наци конгрессе бе шигынны ларудырова миллахак пан булдырадыр эзер. Кунда шагынан бушламалы инде. Тересибе галазан хамырын кыштах принцип сенжен бушламалы жынмалданах. Ана хама лугуш югургули деген биде шабек ширип көмөле биде келешет. Калыбыр ол шак Чуваш наци конгрессен шоби пирге хай республика ердюзем батне ширны жирунде де Михаил Васильевича Игнатьевс Махран эмбитче десе жирade. Шавна малла быгынас булзан, енженде бір чувашлык шинжен калажат бір булзан, енженде бир калыбыр Шубашкарда ялда иштесе бурнаган чуваш чилхи брендегенесен милги мар булзан, бизе мемир чуваш чилхи брендесе, чуваш чилхине брендсе шыгыр жиеші дейі бір анжақ келізенде ажипчесіне тилай жында тұғырында 1% де тұғырында 40-70% дында папыма. Ұрықла қалазасын орай кеп шанда қалашын. Сан Ильяшен штезе бар, принципі илледе дезесе қаламалы, ман олег шылым дезе қаламалы. Кол сана көреңдерісі. Кележе деп. Күнна не бір официальный 20 термірде. Пирин шав ябаларан. Пирин шав ябаларан официоза бұғнасынде пұрынмалы. Ну, туза бана бире вырос Калыбе, Илья Арсентьевич, Олег Михайлович, Николай Егорович. Ол пире калле вырысландыраган, вырысла калыпласа бұраган механизм шкега, тыдым бұл. Шамбада енженде бір чывашлық пирге жабла чуна ыраттарса калажашын пулзан, пирин шау хамырын чунри ырадыва, куллен, кашнигун, Леди булин әлдерішлі, тадықлы, удум зембе шерплеце бұлмалы. Ну, калабыр Николай Егорович Лукьянов, Лугуш Югургули, дедедесе қалаға келеші мәрі бір намалашне жаплавыде. Ал, хыйн жапчун рядовне, халихе, калабыр конгресс шубибе бұржығанса жеріні ұжи жирура кытарца бәтіп бере. Ну, ебеденде хам Чуваш наци конгрессне чынны беде, ана шабла чуваш халығы жіне. Пызып білдеріші шабла тыдым буласа шанза бұрынны бе, ебі темеше худченде шавын тыдымне чынны беде сакунлы, ергелі, калыбыр пірем жінден ол цивилизациялы адаланны халық пірлігі, мен дуза кдарца памалли, мен думалли эш жерге урлы. Тада не терсибе қаласасын, хамыр бұрнаган шыржыври сакун, палырцағуны механизм урлыда топса балырдашын, темеше де пұтланса бұқына. Так, шанақ темеше жыл қайылы қастывап пирин пір тавлашу болса дұқна че унжухнеги конгресс эшсенебе, унжухне власты болу председатель же станял Италии Тедебе унжухнеги устава пирин югургули теде туза хадырленетсе выл ерце быны бенде. Выл умегесене хадырлен жухне бітчен хойдембек ослы матур булсасын да выл тада ыттышинзе де явыштарза иштеттерсе шапла ушкын туза хадырлене шу шурапма булдыраган жин Вол унжухне де жапла биде явыштарса туза хадырленетсе мілле. Адемна биде мен давап астава пай кун бигек ша уставне вол чи аслы дыдым аслы бугу. Аслы бугузем хушинде чи аслы дыдым мынганаш. Мынганаш калыбыр шулдалык нейке бугунат болса Шавужра чи аслы дыдым президиум.
Кувыл хынемайынде сакунгылараган власть чуппидей бір Чуваш наций конгрессин ешінде. Онда еш табаган дыдыме булмала ченде Чуваш наций конгрессин президенте ерте бураган еш табаган ушкан. Вице-президент сенде тада өттеземде. Анжақта мал көрімлі пулныбе югургулиде де унжухнек шаблана пиде хитре механизм кірцек варынче шабустава. Пурныш бұл пурныш. Түрлі шинзем, түрлі кымыллы шинзем, кам хуйжагай мабулдарат, кам сабырдыт мабулдарат хыйне. Хирште гайзан. Калбыр. Еш таваган власть был, я ланах саккунгуларган влажа хаяне педерсе дикметр жит. Бір жыврада кураппыр, общественный организация, халық ушканенче бушехте, халық бірлігінде. Абзем кирişe кайса милле болмама. Бара пирин шавы беклары дұрыс кесе туас болсан, хыйын тадықлысы махне каламашкын ваттизен калашне балырса бұнычы. Ваттизен калашне. Анжақта бір ұмжықнек шавы Виталий Станьял Дедебек штак шапталашу хирижу сиксе духну жүкне шапма евит трацап хрымар ваттизен калашне. Візем шапла тюре бульчер шаптап хырда десе. Шел бөлінде выл хызен тивишне публышламары ваттизен калашу жүкне. Музыр мүшне? Хачи вхрахи бадне даврнас болсын. Пеллер шылдалы каялла Чуваш наций конгрессин мынгана жиндлары бөлсем. Унда ебі пилік ыйду, білдеріші, кирлі ыйду земсінзе, візіне ежіну проекциясыне десінде бір. Ақтарғашын сінет бір. Сүтсе авыр жақ ыйду зене, айдыр хавыр шуырзене қалар. Ебір хамыр мілле курат бір шав ыйдыва, тада мілле датсабава болады шав ыйду зене. Ебір хамыр шав ежіну элгинесінне проектне. Тене бір терістен бар, тене бір онлансада жетер емес, бір ұшқын бай сөйтсе алсан, тада да кирлерек, вырна жылырақ, удымсем тумамай бұр, ежінусем тумамай бұр. Президиум рейсем ерсе бұрағанысым қыла, ебір гына президиумра бұқсадуқма, қайрам президиумра бұқсадуға, бір жапла. Сакуна баса, пирича живра, вайра, драган сакунба, Шамбек пуғузенде сен тратны сен үзене сазыла сататса болмады. Жақ Шамбек ұнады. Ташта тенде те міле қаламала мәнәйне таштанде шағында жете айне жіксе өдесі, онда сұндыға жіксе өдесі, шүк кетіріне бірақыр жек. Ол епсін не деген адам бар, дәрісі бек алазасын, қаляза езесін шылдалы кайлыне. Шавында президиум яджібе хынемай проект хадырленече Иванов Владимир Александрович хал вырысла галап пагалазан, Иванов Владимир деде. Питче деме булат тюк турылли вариант пагалазан. Он еженовне ежен барыс. Ол президиум шанда тұқса трибунны ішінде тұқса жатла хайын мне элгине улаза пачеде. Президиумра лараган пирин депутата тюрене пирин Каламажу чапларан жаплы баллы Краснов Петр Сепайын жашавында темскер кыштақ чиновник сен бірге демзен бірге кыштақ темскер кыштақ кына нюнда кыштақ кына хыдырақ каланы сымақ сен келішмеріште президиум разучал молодец демдесе бұл жапларан демеле каламала шамбек систер деде ебір шамбек тезе хвар десте Кайрам вол еженові ден истады көрінмары. Қашетінже де, чаваштынже қайынже де, тада өттеде. Ұзыр күшінен де қайын де тада дебір ябала, нұмай болмасқына, ақшаңнақы жуықра болжы бол берін шурла үйінже, мұнғанаш лареве, берін наци библиотекінде болыншы. Онда да Жамбеге кебі тұқса, хамыр сінеген идузене, тада шавы хамыр сінеген ежіну әлгезіне, мен жінсіне бір, жана анландар зубарузіне, тада ежінун әлгіне де, ақ шәңбек ежіна бір десе жалы палаштарды. Онде терсібек аласасын,
Тавдумалла. Еп Чуваш наци конгрессинже никшанда первуз укшайлсе иштесе узу курман. Ebunda nigamda mar, şutlanzada da mastep nigamda. Ahal kilnejin, aykinjin kilnejin, şak Çavaş Nazi Kongresine, temle tarınrak şuğuşlu, oslırak, pirin burnu şri bayanki şivici düzeni sütse avmada puldaragan, şambek Çavaşkalıken kalamajık şabla matur, puldarullu, perlike bek kıdartma, sınüzemdir adadı. Özüm onda uyruma onda şavuk gelin Çavaş Nazi Kongresinin vice-prezidenti degeni Leontyev Alexey Petrovich Anandyev vırıskalı bebek kalamalı Çavaşkalı bebek kalamativişte jindamar bul yaldi kuştan zembek şiğirce şuğurcu onda. Şök seriye hal siyasraun begirgin dermezber. Men irdenni halık tuğunu kilini huçını hayın şuğuşne kalanı. Sütse yav. Юрухсыр болсан, ежінір ку юрухсыр. Еку вырынзыр, еку ол ирдерек халлеге. Анжақта өзім бек мар, өзім юнашы, сиксе дуғашы, микрофон не зүндереші, кышкырашы, кайшы, дед, шарым, тем. А вот Чуваш Нази Конгресsi жүмне пырза шулықса, хайзен адизіне аттянне дезе қалама врендеймен, папа, мама дезе жіндереген Чуваш челхи врендеген езем бара бізім. Bizim şkulizence ne gayzen elimle hizepte yok. Acizem de hizeplemeşi vrenigenizm. Şkulda bizim vunu jul vrense, vun bir jul vrenze duksagaya ganacana Çavaşla anzat предложение onlanmada kalamada konuktaraymaşı. Da вот şakında kışta kongres ümce jürese, tem onda zvanize milse, temske hizepliyatsem, temzem, va da sen yaşamba kongres kirli, bidilayık, hi ha. Ада зем зиксалар ашкышкыра. Шидет, мен далашмаллан да dedi. Урухла қалазан, ман Чуваш Наzi Конгресsi дезе, ну кажар да хызык келеді. Баянги, Аллау ба. Анжақта Чуваш халығы тенеме ман хызык келмес. Чуваш халығы ол ман туан халық. Еп шак халығын біржи. Шел баллах, шак халық хыйне дивішлі, Хыйн идезембеш деген перлих пер ушкын шурадаймас. Одынде кулят етеде бірінде хыйн ұжы жүрінде объективлы солтазыне бола дезенде хаппарачықла бұзагара дезе. Вот хал азезе ғырапта хый одынде Чуваш Наzi Конгресsi, Чуваш адалыну партия тұрышнебе пиде вирлі калбыр документсем ежін зай бер. Олонде чилге жинжен калаган закон проектне инде педимбек ебир шуратна де ебир таратна. Чуваш республикин суверенитет жинжен калаган декларация берги смахран телмеле вайлы хватлы документсене проектне ширза патшалы канажы дырги бірзе ежиндарны. Шак меже жуғышынде шағышын конгресс мыңгана шай аслы бұғызынде шағынбек шайыл раган бір документ ежинес аствады пуринбек. Де ку премжинден паллах унхишин умбек пызык пелдерешле документсем ежинман Чуваш патшалы хиде тада тиде. Но кунда тада шагынбек ябала. Шагна ебір халыға да аландарса бамас бір. Но самахран Чуваш ол пушпа ішлезе, укша ішлезе илме ханықмаске ғал. Ол Чуваш ол хурашпе транса бұрынма ханықта. Шамба чилай жүхне шав шушлав аппарате, шав шушлав мағышқан бұл кыштак үргенесі де бұргүл, аттен ланса да жидер емес. Шамба да самахан. Чуваш Наzi Конгресsi хайвығыдінде оның ердеу жезем, Чуваш адалыну партиyin ердеу жезем, Чуваш халықне, Чуваш патшалықне, Чуваш республикне адандар машқан сінзе ежіндарны шак документсем пілдережі бірге, ебір халық үшінже алғандар үшіне де тумас бар, тума да білмес бар. Вот калы бір суверенитет сенде қалаған декларация. Мен паны, мен барат ол, а мен шаблайке. Хирижу, демске, тада өтейді. Чын малдан ақша суверенитет сенде қалаған декларацияне, ежіннің үшін шавына бұғынза, үтті бәдем сакунзене, патшалық тедімізен ішіне шав декларация шулышне, шавын шуғышне мала ғұрза
İşleni bulsan, Bayan Çavaş Respublikinci халық şagınbek bıyıtlı miskin халық bulmaz. Mürjün desin. Biremijince ekonomikana iles bulsan, bir hal Çavaşsam, Çavaş Respublikince hamır birden bir paçalıkra ekonomika hujizem var. Bıra geliyor hal tırsı bırasına bir şırjır diye tırsı Заводезіне де таштаттагам илсе бідеріне, хужизм камикене де білсе бідер емеспір. Суверенитетсін калаган декларацияне күрі бара, пирен шакыл бедем республика пурлықне, камаллыне барасыне, ана пиде тіплен шутласа халыға сиен думазыр тумаллы эш тұтса бумаллы негізге қабыл шав декларация. Үтті закон зен де жауын беге. Калыбыр пирен Россия Федерацияның жетенінде лайық закон зембет бұрғыр. Анчақта темір жүхне қышпыр закон земден бұрғылақтама. Пиринчав декларация ол, шағында хамыр закон зене малағырза ішлеме май бараған декларация. Сана анландарза баман не була, вара гайра небір жабла юынза гаппыр, хамыр патшалықра хамыр хужамар, хамыр шубашын хамыр яваплымар, вара кары вара гастарбайтер, вара тагам, вара мускав чармар едік пұштық сене, ерденеген пұштық сене, вара гында пұштық сем ерденесе, тада үтіде. Енженде шағында хамыр, шақ пәчік кіна, Чаваш Республикинде, хамыр спа, хамыр сакун зембе, İşleni bulsan, işlese burunlu bulsan. Birin kalkus semde bayan şapla yuğunmala marçı. Birin eşvurini semde şapla şambek şuvalzat bitmele marçı. Kalavit ya. Uncuk ne birleş utlattı marçı. Yabna Çavaş Nazi Kongresin premiş aslı buğunca 80 davlajı var aslında. Uncuk ne bir sınıdratnıçı Россия Федерацияның центрі бе, деп бары бе, Чаваш Республики, Волшак Федерации субъекции, милле худшунура булмала. Калы бір ұқша денге, налог демскерунда шав худшуну зен ені бе. Бір каланычы булмала пер канал. Урухла галазасын ebir хамыр. Мен бухнине гунда, мен нешлезе туны пурлыхран, пер байне. Центра барсадырап, бірін Путин президента да вышайылме бамаламар, ана да ежукши валли барсады малагашне Украинада, кен прикмихи жырыл, не онда хушма барзайма бұлдарат бұрында да, шар валли, мен жүр кирлі дананчен, милиция дем, полиция валли, федерация тыды мен дизем валли. Активный бехан бір бұрынмалы. Вара дюрек калашы, ебір дотациялы республика, ебір выживлепі. Енженде, ебір хамыр трандай маспыр бұлзан, вышша вильни бұл, числырақ та болады. Халварамен дезе қалашы берем. Ебір Чавашсем, кам энзежінделар апыры. Путин энзежінделар апыры қыңғыла беге бір қалмыз керебір. Ебір вырыс қалық не, эмзе сықса бұрын апыры қал. Харам бірзем бұлзадуға апыры ебір. Урхла глазасын, кунда Чаваш халығы вали малдан ақша құчыну зенде, мәле қаламала ұры ят вали, чис вали вырындағы барма. Водун жүхне шуттазам ғапыр, пирен трактор заводилар тмаллай, пирен кунда торгово-развлекательный центр десе, шав суду или бе кану центрылар тмаллай, етада үтті мелзембе ішлемелей, тене бір менде білін шуттазаклар ма да бұлдары тымырчы. Пирен халығы ытлашығы шавдерегі. Мақтамар бүлдезі жұрттады беп, ытлашығы біле қаламала. Қағалада дұқсақ қайма бүлға, ішлеме үрген мен иземде бір бүлға, бірле жұтлаза жабла туны болып тымырчы менде бүлін. Анжақта шана ебір дума бұлдар аймар бар. Пире, ялана, біле қаламала шывар бұплашы қарамбыр, езіп дотациялы республика. Дотациялы республики бірге Тада де бір чынлав факт қалазағы барас келет, күнді аз әйілдер әз келет. Ебе шау ұшынлықтап қыры жетсен, күнжүкне ебе коммунизмне лавиға жатра, промышленный строительство транспорт пайын жәстетімче, экономика иділземде бірін байратче, еп шау жүкне шыбақ
центрба хучуну экономика шинелмели мен идузембе шабла республика унжукнеги палла экономисине букса бір шавразеде иртерчикне унжукне оставап Кураков Лев Пантелеймонович унжукне экономика факультетин деканика нагавыл. Вот везень ушкане унжукне тишкери юртерни де тупса балырды. Совет власти мынче десем беке булабылны ол дотации. А везем тупса балырды икке унжукнеги каксембе ундай паллай шутне калаймасты менде анжакта. Эбир унжукне де ытларак барзадыны центра. Каялай линжен ытларак барзадыны. А бире кужиштармашы, эзер карамбыр, эзер дотация, сирин нефсюк, сирин депжук. Карам Федоров та жав юрлабыштар, ай, бирин нефсюк. Милле каламалал, ол пиденде айван шуушлав, ол мескин шуушлав, ол шамекал бирин нефсюк тизине евандарса, хамыр пурнышын, хамыр яваплыға хамырдан сирни. Вот эбе шавын жүхне, коммунизм ялавынже, шав цифрызыне, шав ебир центрба хучунура, ебир ытларах барзадырап бар, хамыр каяла илинжен тесе шав шугуша унжукнек бизеттесе кылардычы. Ол шугуша тірсі балазан баяғы күндай ергелі сүтсе де алмашы, баяғы күнда негам даушса да бабыз. Тен баяғы күндалар удыру бачы рухла. Бір білмезір, супкыр, сым-супкыр жала, бұрына бір немде білмезір. Бара шавна бұла, паянмыз кен. Паян ебір Чаваш Республикинді халық мен жүхлі центра парад түрремен үкша хыржы кулана айтада үтейде яурхла мелзем бе, бұл зымақран міле каламала үшер жыва паны түбе бұл паян кісеренділені хыржы кулана егіна маршке қал. Нұқалы бұрында күнда ебір шуратса шидіндереп, бір нұжалана бір бұға бір шидіндереп, бірде үсе жидінде де кайран күнда ешшік тезе ештуза баман берге, бан қылар зарап бір Мускаври чиновниксем таштауында Газпром урлы судса темізкер миллионера дұқмашкын, нефт қылармашкын Тюмени облысына задапар. Емірне иртерет шағында Чавашинне іштезе. Аун шак шыржыв экономикине хывны тюбине милле вижебе балыртмалы. Ана тупса балыртмалы меследи де, тен пурда бұл, тен шукта бұл, но анжақта паянги гун, эбир, Чаваш нации интеллигенции, Чаваш халыгин шуышлав жезем, чай обласы жүтсе алмас, бір чав жұтра влашта. Пала шакна елдақ Чаваш нации конгрессы думала. Нации конгрессы тумаз. Візен тем ябала, білмес бәрі бірна, мен ябала екене, қалат бұл, тем бұл, ну, вот, мелегала маланде, ман жұтпанде, шакна тістексем білем. Бірін Чаваш нации конгрессы шамбек айванка пулнинжен үті халық маттурдара халық шиннизем бірден кулнине білем. Шубашкарда бұрынаган үті халық ушкынезен жеде. Шамбек чынлық сен бұр. Ну кулаш, ну айван. Ну мен айван ақшағындан дегал бір діспек қалза бірап. Вот. Халь, сидев хажаттра, шаг статья на ширза пизетлени дезе, да покажи мне свой язык, и я скажу, кто ты статья на ширза пизетлени дезе, мана пужлиени бе айыплавеси бурады. Шаг статьяна пире айыпламашкын двады хақла виктерне. Чулғылары бір историк, күнда Хамыр Бадырда ішлегензем игі хүтшенде доны жапла. Тада при Чаваш патшалық университетінде, при патшалық педагогика университетінде ішлеген, Хамыр Бадырда ішлеген жинзем пықса хақлаза шағында мәлі қаламалла пире хириш хақлазем барзалар ашы жағында. Теплененде қозанзем дуны. Пирин нигама бұғынман иліклерек шуытлаған хақлав жінзене хақлаттарас келді. Пури жынақта жағында Чаваш халық пе вырыс халықне хириштері. Мускавзине демзене шанда хақлав иртертерес келеді. Шанда хақлав иртермешкен шыралы бинденге керлі. Ебір миже уйық шырылап бір, ебір шыралы бинденге ұқша бұғаймас бір. Ебір миллион жүрі Чаваш деп бір.
Каждый шерденге хумалықта жүр. Ол экспертиза не вара патшалығы бар, камай плаган шавын күлемелеуға. Патшалық Тюреев думалы. Ну Тюреев думас ведь, тудармасын. Эбір тембек тембеде евитленді. Тудармас. Пирен шав хақлав зене хақлаза, Атнер Петрович Кузангай пиде педемледюлі хақлав жир жықай. Виже худчен тұратырмыр. Жижынырға жағында худсен құшын. Шыбақ шав хақлав зене пығайтывал. Меследізіне дұрыстетішта, еныштунышта мен дуны. Ну, калы бұрында, ол Атнер Петрович қалайды, ну, чынақта жамбегінде. Ну, анекдот пурветха, езірна піледер, шкулда вренеген Вовкана ыйдашы делихи мен темскерунда. Куттеден бұлзанда, куттемін қыдарсасында бір ябала жинжен ол шутла дейкен ол. Кирбіш қыдарсанда, кирбиштесін мен жинже шутладырызын, ну, бір галадында шурт, те галадында сарай, те галадында тада өттейінді, палығында, чергю, демскер. Овка хай урх ябала галайды. Овка. Мүлле деттес, кирбіш курсанда дейін, шав ябала жинже шутланыз, сәмбік шур-шур. Айым, ялан шав ябала жинже шутлап десен. Кунда да шакмек, вот, мен статьярак шакмек ерге бұрок, сирия. Это чувашским детям государство не дает, не обеспечивает детскими садами с родным языком воспитания. Вот экспертсем хаклав жизем, уйрма хузан хаклав жизем. Шак предложений вырос халыхне наджар хакланы сымахтезе хакласи. Вот Вовковый. Милля буда. Ущен каланы. Государство не обеспечивает. А государство мельжин был вырос халыхи. А пурбыр галашак вырос халыхи. А янде коллег шылым, ульдияр жылым демеле бульганде перин терсибе галзан яцене шав выляв жайын день. Яцемилне хушма яцене документ шайне бушермалы вуха читре булинде терси галзан шавна шуламай галза хварам манда занда сана юк келеси галана ябаламар эстере жынлан. Ульдияр жылым урухла галазан шубашкарда шагында пирнибек ларудорова бір урух халық ширни лекторға шыралы бин тенге бугаши бір гашра миллион жүру бугаште кирле болсан кирлешинни умне кубалаза хураште хайзе майлы датса баражиды. Ко хаклав денере не перменя зелдим гал. Халез аслих университетран пет университетран. Хай воденде остатна чуваш президент не сюйлан жухне. Унда терле кандидатсен дратна ченде. Варачав кандидатсен чувашта пелеси билмеши дизе терслеме комиссия. Шири плетитсе. Варачав комиссии пухсадутну гышен. Атнер Петрович Кузангая чувашла татты баллық десемді, виши баллық паныти, а вот Виктор Ватте булазын жехне, она пиллик хатпаны, вот міле балы бұл. Вот міле хатпаны бұл. Тазамар жулы ежінде жаван жақ бұл, бұлажа юраны. Шапла бұл үтсі дед, қалай? Лай шаплас, мабемна, лайкта, бұл ғытрайнде жубақ, міле ғаламла шинзем, темскер, коммерция темзене гайса онда шамбик темскер укша шапма вренни темдону вгоценде бір хамыр шамбыклыға хамыр выйхала бетембеге бір хала кежіржін барса ектер демір шамба пиди лайық астамай берді. Урухла газан шак каланы ябалазыне зене пурнеде жергелесе бұраганны тен шап шыралы бине тумашқында жергелесе дыраган штабы бекки, центры бекки, ол Чувашнаци конгресс штабы булмалашке гажа. Президиумында, аппараты. Вот. Вазем бара, сирегалары, кулуш, бір жұтласын кулуш. Вара, шак пәтім дискуссии, шак ғытра, шабақ онда дискуссии бұшланды, кул шак статья, асымы статья, шак дискуссияне, пәтім обществори, политика дискуссияне, худшынза, ширдза, каланы сымақ. Сидем қачатты редакции, каланы сымақ. Чуваш, патшалық, Канажинде Чувашнаци конгресsin президенті Архипов Чувашласымақ қалайды. Фырслагу жармашы. Ялано позиция драган, хаюлы, мотор, вырыс депутат дезем, калашы, амма гужарда бамару. Келері чебере, жапла дезем. Арлере
Мелегаламаланди ерце бұрағанды ончук неге спикер Ирин Михаил Алексеевич Михайловский, Миша деде берин. Дед менен де емер жүрен күндайыз депутатра дени бекірекін де времен кыштағынлан малан де мүканзат ябалазын де даван жылге беді. Дед менші дезін дед бірін дед чуваш жылги малдадырат дед конституцияға бачалық сергізіне азын жерде иккіміш дед вырыс жылги бұрат дед. Лере вара вырыс шовинистезе пире жаплай күрен деретірі вырыс жылги иккімеш вырындадырады. При унда жанда шитимеш деген право хүлеген организацияның ерді жиклухов дегенне ФСБ-на шығау бачуп сағаят. Чаваш сен национализме гунда дезе, Михайловский гунда национализ атуп сағайны. Регнум информации агентлығы унда хыбар жіне хыбарында пирин республика ерді жүзден дегілдезе коллекциям бектемізкерінде ширать. Справедливая Россия партии Чуваш регион уйрыме ядарлы дежуну голарай. Игнатьев лажаларзан бунда Чуваш республикинде Чуваш националистизм пущиклеме бушлар иштезен. Аша утра бунда шуба мургаш судинде тавыш евижезене боксаду кайшы сидеп кажада кириш. Сидеп кажа кайне кирлемешкен Чувашла кирлеген вакада дупны да. Судизем чувашла итлемеште, калаштармаште, бір хутта бамашы, юхрамда бамашы. Шавнамай. Шығап барза, сивлемеде май жүккі ежіні өзене, елт хириш ежузем каларашы, а күнда сезем қажат ердюжин, Мачолов Эдуард Валерьевичin тулза житне күнда, но он дюлемелешке шав штравизене. А күнда калашы национализм күнда чуваша, а күнда пушек тапташы. Ол бара шак статине ширзанде калат хайжушне мен национализме жирадыр. Чуваша шок национализм күнда. Хамыр күнда мискен ларудурура десе. Но чамбек күнда история. Шамбадам шак педем тавлажу. Чуваш наци конгрессин президенте Архипов Геннадий Николаевич яна шылым Чуваш патшалық канажынде каланы самахрамышланы. Вара хальвит ханде мана айплас суды жезем бұрашы. Ман Хюдулевзе, Столбов. Шак Архипов пужарзаянда дискуссии бе шиғынны документсене Чуваш наци конгрессинде ицайлме сакун негізінде девит тратры мұнда. Туат билігу егеттір бөлінді кізімді. Июнде дратны тина. Хуравда бамарыш. Хириште, өзім, ұқша бұқса, дем тұза, дем скер, Хюдулевзеште ергелеме ма. Өзім, хурав бамашы, сакун ба хурав бамалла жыр деді. Аллах өзім бәғал шырылма бұқычуқа, ебір тавыш евитне қадырлезен болна, ебір зене шағынжын деп Аллах суда да барап бар ебірна. Но он жақта қали теп суды бұрат, ебірінде ұмба шырлаймас бар, вай жетмес, бұғыт жетмес. Өзім, жавезе тума мар, өзім, хайзем думалық девісне де тумашы. Шитменне манбакада жыңғыралаза, Чуваш наци конгрессин президенті тезе хайне шутлаган жинынде Клементьев Валерий Леонидович жыңғыралаза қаланы. Епсананим лехут табамасып тезе. Смыскер бере. Националистсен бен шихландар зайрашыны бере тезе қалады. Bir naционалистсен, а Чуваш наци конгрессин националистсен. Камзе безе вырыс шовинистсен или камзем штрейк брехер земевзем кам демелевзене бара зене алынмастым скерленде чермини бургульхан дезем скер кам демелена уна вирлере калаган замагызем бурун дезем палаха зене халкунда калаза свар тв шамбек мене эфирне шүбелес келмес шамбек варалас келмес вирлик аламалы замагызем де бурузем камзем икенне. Илья, вот хали сакрым жаслы булгат недарнар гагала. Вот куляди деньги хайн ужижирвинде шав ядарлаза палартна организациясын списокне камдуна, кштандуна, мне буладуна, тения була бирге. Чынакта төлемеле була хау. Иртне аслыган аша наци конгрессинде шав списога булазан ебунда хамыр организацияне курмар. Ебірінде. Шамбада юри сымағытса, мана сымақ падеш, шағыды отыратында, мана аслы ғана шақаларыш, сирен, Чуваш шамырғызен, солар организацияне шақ списыға кірдеп бірдеріш. Аслы ғана жынде, бұл
пугушын жалаша, волынде чи аслы орган, каран президиум ран бачы керехи. А вот новый мас пере дек каларыш сире ирик шукка деже биринде га делегацион суйланмак бар. Кам хал конгрессра бара шанбекке кала бар аслы ганашанда аслырақ пул медемеленде гневле топтологи бул жака жандагашын. Шак мне билдире чакке бала бул. Кул объективлы и субъективлы бала жак. Купалах елдах субъективлы я бала. Кундан де был пирин куляде де был шав наци югумен адаланымен жевал хабартланыве тада пузырын жеклыгевал де истории потом адаланымен же тапхыр земе даныштырзын сенбеков шикленне тапхыр де айларах шаянны тапхыр де пулас ябалазен берги галаныген де был объективлы дезе хакладенде. Ну чынактан де объективлы де бур вот сумахан хал пурныш пать тыдыме улжунза арганза кайны биги хал Фиш посукша кивжен нигамран наилеймесин кашнин кайындашта. Эштубасы жин херинсе жүремеле, эштупсан эшне жуадасмар рижин храза четресе жүремеле тада тиде рухла галазасын хай халықпын шав элекхи пурнышра пулны ирик вагыжесем салдарат сагылдарақ болса бирашы. Халимер жиндезесен калабыр тада жамбеке бала элек штада булин мускаваши гавжирса тем дуса терсик тук мамайзем болды. Хай хутти демске тусында терсик ту баймасты. Ол тада шамбеке бала. Вот сутсен жи сендирхта курапыр вот акшак шур ведь ходен. Шо хура дейт сана. Вара был хура дезе ширзар. Атташа в район случае есть следователь денег пуштан следователь ширза урать был хутла бледи пельмезин да чолыш чалыш демскер минрени демскер гына шамбеке бала гына бір предложение ширза урать те. Вара был Мускав судьи дарантене кол шик шыгырса терс тезегна туксагай. Электен шав кыштакына бурбыр бол шав нензем пулна вазем ундамарды кунда кыштакына шав терсик тук алышан жиксем ытларах пулма булдарны. Ну ебинде кунда ди калегинде каламынде шагынде советласи адалан юлашки тапкырызем бирки ну сымаханда ну шит милмеш сагруннымыш шулезем бирки тыгруннымыш шулезем бирки Шламыш зен патне килни жүкне хитап кырыбыгал ну сумахане бирда Сталин заманынче умек яма булду билги калама булдар эмес бирда жүкне миле булганда калама ивр шав ябала бурунди ол шак ол шыржы адаланымынжи шав объективлы ябала вот терсебе галазасын де ну вот хамыр хужра галазасын вот объективлы ябала ну вот калыбыр Чуваш халынжен тухса Иван Яковлевич каланысы баксын елсен, шутта тухма булдар несем шаблаткен. Камзем хайгызем тей берді. Уйрман гуманитарий емеле соғыз. Врен деген зем. Анжақта врен деген зем, ну кажар да візем, хайсен жаб бір пиликпин улды бен шизи бен ежук шижин візем, тақшанық чунезіне сутма вренце житнежин візем бек паян, візем шүлде қошасын, візем пурде вчтабыған пурдесім суйлауға мишесен желарайшы, камынде бюджетник тей бірінде онда тұқтыр зем, врен деген зем, онда культурраш деген зем, візем пәдем суйлауға мишесен же суя протокол зем жираган десем жалзем, Улдалаган низем жавзем. Анжақта коллег візене жамбек судын жүктіваған низем. Он делся пурныш адалан жам жеворды гиземді. Ну паян на калар зәрәші. Он хайылық житмез. Ну тұқса гаят был. На калар зәрәші школда. Ну шта гаят был. Мен ішлеме гаят был. Ол не калатка шамбеке бала буршке ханда. Шамбеке бала зем. Радя тилик пин булзанда тынзадра пірмеледе болсын. Ах тынзадра сиды тұқса кес марчы тада тиде. Шавнамай візен калыбыр шак халығын, халық пужары бе бұл не балашке қал шак ол Чаваш наци конгрезів, бұл перин Чавашевским президентне шапла бұл милеше варгарне бұқсадырса бұл ұшты бек іштемеле бала маршке қал. Тен бұл еныш калам ауылдарат перин республика пуштыге. Чаваш наци конгрезі каламалак шу көттерізек марға берин Миша шылым, Миша теде, Миша бетер. Кумбек көтерізек болмас, сколько на кашуркларах тумалла, тезе каламалла ке, хайылық шидер меле, анжықштан шидер тұр, онда ларашы шам врен деген зем тада дейді. Вот шау ко объективлы я балазем. Но анжақтан де уйрымын езем, паллағын онда субъективлы, онда тілінзе қаймалы, онда шак Чаваш наци конгрезі теген тыдыма прихватизацияление шинзем.
Ялан мазыр зем шаплах шаплахтан ялан зади. Ну ним каламада билмесин. Онда ман миле каламала. Мана тилиндерегинде шаккана чуваш халыгы мен дери чыдым шидере шавзыне чытса болмала. Ман шавгына. Или диде. Вот я хотел протест меня заявил, хай один день чуваш нации конгрессинде, дойди жак секретариата пусть леги был защитимче, а теперь бетреш хузангаенде берен президент. Шау ilk нөмірдек болғанде ғой, пенде дұғжа тұрмыттым шулда тейінде бол, емаларақ, қажат жүрманы, әнде қайластымастып. Ташта Падай районінде халық үміде тұқсағалашын жүтіне Николай Васильевич Федоров, он жүтінеге президент. Тем же тарықны бол, шауынде Пирин Республика Ельцин майларақ, сағалдарақ сазыланы жын жиынде, бара бол, шақларақ каланчы болас. Кажырда терзе калаймас, бұл, шақларақ каланчы болас. Эзермискер пусть помар котпаж ладыр дезенде. Вара он житне чуваш нации конгресс президиуме пусть тарынса. Шак не сумахсене сивлеремер ядарлы резолюция жындым рунчне бир. Чуваш нации конгресс он житне хаваджы булны. Куынде бол мажупа шагдан мадра субъективный фактор булны билген. Мыжын дезен атнер хузангай булны. Он байына жарынде, онда президиумраларында Океановта калыбыр тада мізем шинзем булзауын ішіне берін калыбыр халге отыра калыбыр вот түрлімхе Россия яланақ мінде бөлін ұлжынзадырат халінде нұма болмасақ Дмитрий Анатольевич Медведев шинзене азыра тарзакалары малашне ішренде каларземе бұлдара шезере урық пұрылмалы вырнада деген лұштармалы бұлат кез жақлаққалары Шак вағытыра қалыбыр кирлі бұлзан Чуваш нации конгресс пирин халыға халиги Чуваш нации конгрессы пирин халыға хюделезе верлізі макалан бұлдарай уже. Кунда не Шамбек ебалаван пашыр мен галаштың женегінде шак бітімледі тұқсадырайды. Тен верлізі макне қалама да бұлдары. Тен верлі бек kurunza kalama buldары. Ancak işine tavay şarmana ikiledi. Mer nezesin yalan aşağı a dezen o demeli. Eber a dezen o dezen kalama bilmez. Not yalan şambe hıvık sapsa tem duza burnan. Not paşarak eber kalaşılmır tem durumur menzen birgi yıjınuzen demzen birgi. Hal irtince tersibe kalazasın Хыбар хажат аллареке. Чуваш нации конгрессинде хал пенсия духнуг ишин шанда ишлеме бушланы бөлүнде бирин хизепле Красов Михаил Николаевич. Андена чувашла каламада билмесет девисли мари. Тем стачия жирзагланы шакман канашыш. Ох, тет биде темскер аплага планы, процент пажупланы, кумбек шыргыш кымылызем миже процентунда, сабыр кымылызем жүхнунда, хастар иштегенизем, хастар иштеши болсан. Шау хастар иштегенизем проценти нумайын маны, шун савынчы балагына буласасын. Хастар иштеши болсан. Шавзем туну ыры иштем, штага дезе. Ман ажазат не каяган ажабыр, ажах туанчылы келбе чавашта жиндерген язы сачы шук. Sabır gımılıyacağım, çırgışmayacağım. Min duzar, şam mişe jul işteşinde halde, şam şirim jul iştese, janda arxivinde kongres prezidentlarza şirim jul ayağını iştese, şamda tıvayım var. Tıvırın jetçimi şuldama, mişe jul bulat yağı, mişe buldu, mişe jul bulsa da. Yanında школ şuk. Aslı времени заведения şuk. Шамбек шутланда тилинен. А ежинызен бурка, а ежинызен хоть мабурнаштасы жин иштемесе. Шам переремеш, астабу иккемеш, вишемеш. Хал бара шам Красов Михаил Николаевич статьи ихтарына вуларымда терсибе алзасын Чиванцагайза кулдымыр билишсем. Михаил Николаевич Краснов процентезе жутланы гышын калыбыр малара хиртне щитче шаг аслы пугун ежинызене хышне мискер мен дуны мен бурнусланы был тишкері думаз. Выл сакрмыш аслы бугуз ес ежинызене
Малла пурнужа гресижин биде хастар иштеме хадир я ишлеппір, иштесе бұраппір, иштесе шанаппір десе шамбек темскер тупадывать, шамбек раппырт парай. Терсибек аласан де шыбақ шамбек раппырт параган десене буланды Совет власти арганжы был, шавна була был Совет Союзу арганжы, шавна була коммунистен партия арганжы, өзім мәжінезен Михаил Николаевичin де лебіна ол емрех комсомол опкоминже, партия опкоминже иштесе жүргені, шавзамек салаттырыжынан. Чемек сирajira. Хай, чуваш наци конгресса сакрым шпухови, пул ади, пул мази, ежина ади менде булин. Никамда билмес шав жутра шүлде дуруда, ак шүлден пер метеорит перзана, челебізшіне перзаны бектегунда чуваш эсміктен күлігін адыржылат, немде асты бұғуда болмаса болдар. Шаблать ханде туру кудардар бала гумбегин кексен кекен. Анжа Краснов рапорт парать. Что я берди, что чуваш наци конгресsin жонда иштеген хастарзе, шак сакрымы жасты пугу ежиновзине пиде онышты бурныша кертесижин малла жамбек пиде хастар иштезен шансы рапорт. Урухлагалзасын куш керет деградация. Ну деградация урухмен дезе калама булат. Вот вол манжын шакшин был. Вот ажанда тебір жүхне ажанда вот урамра шүп шапку бинде чагаланса жүресі ташта онда бурнашы бомж темскер деген низем. Өзен ушинже шыбақ шап элики мінре темре самай ухмақтамар бұлны шинзем бурбул темскер онда шаблатке өзенбек калашма ұслырақ онышлырақ шамбек калашма пулать шамбек шуышлавлы бір идыва сүт саума болады. Акуна май жүк шап емір жанда ларза иртерне халпаян пенсия духнық үшін қалли ғында бұрзаларны сымақран еп тұғаруыңыза кірім шулда ешер жүрер. Мана виш пустулеген іште бамашы жавашна циган кірсін. Краснов Михаил Николаевич бұрзаларны онда іштет, темле лайық шалубанды ол іштесіларат, бұрден тын барсаларат, кам делегат пулмалама. Вот қалли паян байжы ғұсқан өзім жел чамбек боласы. Емір білет бір нигамы жында ол тәлмеле оламар. Шауш песіға кама хыж организациялен, шанжықлы организациялен ден, Мелегал была делегация штан ежина. Ну, сан организации шанчыклах марын де бол. Я аптырамасын ғабала кез. Ну, ажак, тебір жүкне сана шансам дерге жүкрақ болын десем бектемізке. Вот қай естада мен, ну, мелегал мала патшалы қалынже тилге бебе шыварықласа, чілбірбе сана шыварықласа дытма жүкко. Май жүкко. Бес күш ириклер екен. Күштаққына ириклер тейі біріне. Но чамбақ ундан да қырашын дезем. Ундан да хорошо. Мен храмалы бурганда. Епхам болса замаха бушек, чи малдан кам хириш калаган десе буксалар малдан нука адя эсмен жуклан жагайдыва адя лежуца вапыр так юрай. Хас шуранга гышкаранга. Аху мен доза иштесе болушан адяга калага эсмен иле хужине яваплах. Адя мелега малды халық жишке кагында. Ну мен гунда шагынде чаваш наци конгресс деген халық бірлешігінде темле сутлашмалы, тем думалы, жамбек ташта темскер политика думалы, жамбек ябалады ваше. Ну халық ятне яраши, епсире пачырақ каларым. Чаваш республикинде бурнаган ытти халық сен ослы жинниземде, Чаваш наци конгресс жине бақса, ну, жерінзе кулашы дірсен. Эппелеп жамбек дірсен. Межінізен Чаваш наци конгресс был, Чаваш халығын мен думап пулдарайманлық не қадар садыраған тыдым бұл зады. Пишменлік не қадар садыраған. Вот Чаваш халығы мемме эдемингеге бұл не қадар садыраған шақ тыдым бұл зады. Субъективлы фактора болады жа жұтыран? Педембек субъективлы фактора. Педембек субъективлы фактора. Ну кажарда, сакун зембе Россия Федерации, унитаризм да вообще субъективлы, уйрым чинный зем да вообще. Вот шамбада матер буройду журалать. Вот халинде саккамы жаслы бұғу, энде хал, мілі үйдуба, мілі сүтсемалы деп паллы марға екен. Ашинзен екен пілзадрасшы, онда мілі сен болмалы да, мәсілі пұлны жакырт міліне. Вот субъективлы булзан паллағынде шак нация конгрессен пушлы генженде нумай келе чалачы. Паланмалы, генмай келе. Халги вот ранде бижі дваденде хужамат инде шамбек. Шүрешші дей бір халық үшінде. Бұл инде Клементьев, халінде Чавашла Валерий Дизагаладып,
Валерий Клементьева, где Манна чувашла калама челге жабырмас. ну, юрать, лайх юрыш, пулдарулы юрыш кейбір, вот, кайран, она официально не кальтратна, чуваш национальный президент был, он другой день хали и один день есть забрать халия, вот, и кемеженде официально тратна, канаш семенде, канаш семенде шлея, Лукьянов, где куляди вине тратна. А капла интернет тренду да ну мы хуже мацене соцсети шанжах терзини официально ганда тратна, шамба везен прикидалаш маппар. Хватчак иге кейбер кандидатура кейбер милле вот шуладан етада саныш по урх пулмала бегешин. Шугунде ол шамбеке була, ол миллегаламала халық яжебе ишлеген тыдым бол. Бұл пише жетмелер екен. Пише жетмелер екен. Еп, шак Клементьев Валерий Леонидович деген шак шинба шапа кышта худшын загорда че бір тапқырда. Кашне чева жадин не бегегенде шабин де бол. Шымылда болман бөлінде бол. Хайделен нумай шапла хайня шапла Трев барза, жапа адаланма темдума тивине бөлінде ол. Наған жақта тірсібек аласан, оның жау бірек жау темле чывашлық, ешлық туйме житсагайзақ бітмес болмалла. Ана ұмба бірле Саратовра біренне, шавғытра біренне чываша жезем, де ұшын қаласы. Жүхнех чываша жезен ұшқынешіне ол. Кыштах тубыш хырза илмели ушкын жине бахты бекана баққалаза бұрымна жине олшам бекенде мелегаламала олшам бизнес ябалыне лайықынлан ат бөлінде ол пайынге бұрнышын лайық бөлінде ол деп нембегаламасты пала кашни мелегаламала туюма кашни хым бұлдарлықна кашни удымна кашни замахна кашни ішне укшалла Сутма времеле бөлімде. Агепте баян вот никшан қыдылайман, шамбеке баларын свардывына қамын ысты жуырсыне түлевсірек қаласалар әп күнді. И бірде парбустырақ іштептер. Тірсіме қаласы. Переде парбуста дегамда түлемес. Тем айкинжен үшіне сымақ шенемен керлемелге, әсте жабия бала хужине елзе жаплайке. Ну анжақта Шутла Валерий Леонидович сан батна гонда тукса жапта юрласа кадарда темскер жапта дизесин санран укшагиде де хулдебек вот самахранның де вот тем маншабек энени бур маншабек жапланды ол хайны служурсен еде калабыр ол депна билемин де ол мелегон мандранда устыгалама булдар көл устына деме шурсан бур бул анжакта түлемсер калашас булмас бул десе шамбада манжын ол ну биде тилмеле бала шин міндери бол жамбек пулма булдар айду чуваш наци конгресс не міндесі сікіне деп шанжын ұнланмасы бе но я боллана қайым өдін же чуваш наци югоме жүгіне ташта Беларусь шерештезе жүрені дагам Никитин деген Никизе шабын жунда кала жа темді вать менді вать но я ұнлана бұна Беларусь шерехесе кылар заяны ункунда келмеле вырнашмалла айскан күнді. Күнда сана кашни кедесре, кашни гипти бұрза шертма бұлдар, темдіма бұлдар, ақышта күні демле социаллы шамбек статус кириле, общественный статус. Ана штан илме бұлай. Ана балақ шабымбек, мелегаламала, Чуваш наци конгресsi бек, шамбек қылдыр шамбек немлер эренги жук, сүдімбек шапла бір организацияле илме бұлады ана балақ. Енженде Чуваш наци конгресsi чынжын ширіп шапла тыдымла организация бұлны болсан, Унда да шапла шымыланақ бит шүлеғі барса шапла май шықленме май жүк пүлғанды, онда қонысы мақна ішпен чилай ширіп бетсе қыдартмалла. Бір егілсе көкірсе, еп чуваш тұқшын дезі көкір жапны бегіна марыд кен. Клементьевынан деп шупларын, он шамбек пүл дезі гына дүррегілара беп қамағам. Ну, Саратовра болына онда, ол ташта ябынландырғынде ташта Шенди болуында Чавашмар
Şembe birleşse demle şembek burundan gelirse Kşallı melle taşta zavod direktorun hunişi zavod direktor demsker bulun bulundu. Onda ol şeklendim de o özen hüttibe bulgan de bızık uğray biznesmen bulsadığını bulundu. No ancak da kunda kuşak kayran ol diyor mental taba bilmez bir uyurulsa kunda gitse şini zemye javarına diye bunlanıdır. Purul şerinde o hutti demle de bu mabularak ya. Ancak da kunda kilni kan bul hal no yedirnere juralını yedirnere önce. Kam havul kunda gelse. Klementiv kam. No sasılay hibegin amarik ya. No saslay no yurlasa jürek atı kadar targaşın. No çavaşan de tavaktura layık saslı yürüsem sahalda var biri. Men dumanlı, şiklenmeli. Millemayba. Bu Allah'ın diye şutlavın de kunda Şabakta jambeginde şulne tutma kalek şab Nikitin begek şab. No kayra nezerot şab kil zevol javaşnatı kongrezin hütti 5 kunda daşta vurnaşta gayza властьсембе правительство бажи ухланза гайза ел педем уражение дырза дем дуза гал виштват хутлы коттер шабурнаган Никитин юлашки жузенде мен чавашта гежинде зерна азыргар штада диндежу хузангай виштват хутлы коттер шеклен мере жакужра Атнер хузангай. Лугуш югур кулин. Шекленмере вистват переход локатер шахужа. Аджах Никитин шекленни гунда генсесин жабла шеклен. Ну халинде хале билеп ташта эсас курандырык каландырык кына де ул манышмар ул уйрум женежинде. Хал мененинде Клементьевин коттер шеклене ташта Кыргасы давражын жешерилине демискердесинде дырларда шеклен. Ну она мен кириле жамник тумашка шекленме. Хал Bunda oficialny status kir. Oficialny status Çuvaşnaci Kongresi. No ancak da yapım bakalası vurna, bu Çuvaşnaci Kongresi menikken yol. Bu paçta anlanagan şey var. Pirin kal, onlanan bir şin zemde kalıbır şav gene Arhipov şollumda tersi begalazasın bu kongresran şambek temsker balagan temsker kulturu temsker şov temsker filarmonin temsker Перпай туза худи дегенде замахыр терсиге. Чуваш наци конгрессин политикине кама мен зуйламалыне самахран Христофоров Слава Юрьевич палырдат пулсасын деп барамыз кере баламда. Мен мискерле бала. Хыйн ажине тван жилхебе вренце курдырга бол. Чуваш халыкне адаландыразы иду ба. Ну, шуквит она давай маш, она кильде петчен шемьере, хубы шемьере думада его, а уж кум бажапла дума. Ну, чуваш наци конгресс бе виденде, онде ул калбурда икки шугушинже халық артисіне жиди шекленме шып-шымын. Ашавытырақ біле пребір. Вазенжен гаямар юрушсем, емірді шыбеде, ергелі звание елзе құраймаш хизеплеяды. Шамбаев Клементьев пирги выл Чувашнаци конгрессин президентне суйланны, выл Чувашнаци конгрессне эндел тада шатла пудажаларне билерни. Она Клементьева суйлаза ларца конгрессне малала иштеттеричен Чувашнаци конгрессне хупса гурзан терсех болады. Пайгигун чи Тебір шансын де бол, Чувашнаци конгрессин ішіне шыне жая шеклезе жергелезе амадыржасын де бол, де шак ебір қалған икіміш кандидатын деп Аллах лұгуш югур кули дедене суйласа ларса бағасы. Ол бірден бір шанс. Пирин шак эже ун шайыбе вылынланыдаран туза жергелеме бұлдыраған шин Пайгун шуктез жутлап шавжутраепте тадагытты земде. Ну, кунда нигай пударма келимар, вырындан вече шинзем берен юлдаштан бур, Пушкистанра да, Тудастанра да, калабар хуттекстага препирен Россия бурнаган кашни жаваш шаланже берен хамбаран шинзем юлдаштан бур, оланде пударма жукка калабар. Халинде шинедер захвет теме була десе телефонба харадаши десе везен ястывыр
Лукьянов'unda Амбулдыр десе Харадаши десе Жанбек Шүрет. Есе илтнеуін берген? Не бала, он деп, мен Христофоров ятне азында мен десе, вырынзен келеші хабарзе, онда Христофоров концертсеме дұқса жүреді, вырында камзене суйлаттар малызене балардашы, камзене мен. Вот Шамбек ветке азен, вот темле мелегаламала куштан ушкынзен Шамбек менезем, ежезем Шамбек, ебір гам. Ебір жақла суйлаттырап бар, ебір конгресс. Мен не балам. Ол чываш халыге хый міскен бұл не кадардан не балагына. Мідле ол Шамбек я бала, ташта тагамат. Ну, кележеген жинзенде ташта темле ушкынран суйлашы де, өзем делегат, делегат. Ну, бекінен де бір нақылда темжілде бұрны мүждесен тұғыры жетімі шылда малдан шавын мен аслы бұғыра мана мұнкадаш. Ешнеш суйларыш, Манганашлареви был заиртер, манганаша президиум гишне зуйлариш мана, пичет секторне ерце был ма, ему чухне хабар гажата гиштепка. Ап кайран еп хабар гажатра юруксыра кылардиштенде мана. Чаваш наци конгрессин жиде. Еп нимле президиум жленде марикен, мана Турция браха, уршим на Черзагуна. Хау шапла был мантига, хау даже амчухне Шамбек полнте. Саналында протокол бури дени zaman загарна. Тому що шолеп кайна бунчине уже. Шук. Бакшан жукне кайран битке. Кайран böyle. Унда иштеген Леонид Быкова шыңгыралта мажин местермана десе хаугал zaman загарна мес. Сан протокол бури десе алында сана президиум жленне суйланне десе калаган. Протокол жук дегес президиум жленне ман. Шамбек калазада. Ну сан булны тилька хавын Шамбек полнте. Ну унчине уже конгресс ашлемен де халястым астып керсе. Чат сан тесте вот манда Шамбек полнте. Турция биргачты иши. Собрался протокол ебер штанду баппар, пирде марахи протоколе. Ишанда нигамада нимле. Ниха же организация де она унда зуйлары берги протокол нигамада помажда. Хоть был КПСС тем комитете булдыр, хоть был Единый Россия булдыр был Шамбек. Урухла галазар, он делал халық ергеш кине. Кадарда не было. Халықра, чаваш халықин ренгене тыца бұраган вайжу көбір. Пирин, патшалық, шална чаваш халық не ренге бұлдыр десе тыца бұлма. Дунына пирин патшалыға. Анжақта ана баян, баяғы ердюзем онлан машы. Шави же туза бұлмашы. Тударзем, пушкырцем, шална туза бұрашы. Чечен земде бұлінде бұлды тістіксіне білмесін. Яр білеп, тударзем, пушкырцем, патшалық шайынде хайзен халықне тударзене, пушкырцене дергелезе, тыца адамдарза біраз eze ерце бұрашы. Тін калех пирин жүкі. Тударзене, пушкырцене чымырдаза, сағалдан да үтті халық сенжен уйырза чымырдаза дырағанды тін бұрызын ислам дені. А пирин чавар сен вырыс дені. Он ятта берин. Off, in. Ja, Petre. Yatsem de japla ötti diye. Sınbada eber. Melle galamalla. Hudursa tırlı. Halinde sınlı japla bulsa gayna hudursunu uyurma yivir bire kala burunda. Urukla kalsa halığa bire çavaş seni uyurza es чаваш десе кытарца бұраганда ни сынзыбат жоқ, ни тен жоқ, ни мен жоқ. Бірден бір целхей болады, но надо бідересі бар. Надо білдзендірза, тапташы, андавашы. Вот хали хамын тестекпе кала, хали мургаш судынже мана айыпласыш бұрад. Суди чаваш. Прокуроры суди мургаш чаваши. Три халки. Прокуроры Епрес чаваши Чернов. Секретарь шинде вырында мургаш салынчен чаваш. Ман хюдилев жезем Лугуш Югургули. Канаш чаваши, Столбов Николай Анатольевич, Ельчик чаваши, Борис Борисович Чиндыков, Едерне чаваши, Надежда Алексеевна Егорова, Шти чаваши білмесі, Шубашкада мургашак шивыл. Хамай мана чавашай плаща. Кужару жиде чаваш Тамара Васильевна.
Ancak türevlerimle çavaşla irterme ittirmir, irtermeş. Eşri hutsene çavaşla kujarda bama ittirmir, kujarda bamaş. Yep çavaşla kalaşa bende man yep kalaşne sut vali vırsla kujaraş, sut vırsla kalaşne man vali çavaşla kujarmaş. Sут yıhravne hıtmanı çavaşla barzadır. Pamaşı. Man bada yaraşı iyi vize uşkun tembegunda vıgır şapsa yüge şapsa vıgır şapsa bileregen kaçsızını demzineleş sut pristavizini yaraşı maşina ba tembe bana giribizin şıksa bıraksa ize gayası. Ancak da akum bızgış huttat tizine çavaşla jirza yıhrav pamaşı. Urukla kalasın şaviye balasın birin. Şambeke balasın pulsa bıraşı. Ну вот Вильям Зрейду, мен думалла. Мен думал. Хали вот так, хали бирин алыбыз усмаллай чаваш калыбыр вот, хали уйрымынде конкретлы калыбырынде эжейлептер. Саккар раслы буху. Волынде пәдем чаваш халық потенциалыне, вайгалыне, осмулне, парлештерзе траганынде вай булмалла. Шагынбек хали хейбек бурзан бабынбек вай пулаймасы хия, мен думалла. Kundan değil terli kalama bulay. Bir gence hep sanağımdan da böyle ulci yarışıldı. Çınaktan diye hamda sanbeki şav çavaşnatsi kongresine şav paçalıkpa birle sımak topsa şuraştarsa birle donu daha halıkına. Al tersi belsen ol sayram beki ol kalıbır paçalıkta huçunluğunda halıkta haydi huçun. Ol kalamacık bızık fayın diyor. Ana benim kule dedi de kayın jirvince de balırda ne de balırda diyor. Şambaydı pallak şamna bir deyince de kalamacık şaplan diyor halığa divişli. Tadan diyor çavaş halık niye? Benim tence umınca bayağı sivilizasyon şayınca kıtartma buldaragan tıdım bek kuras kiledin diye bir. Şambay çoğunu ıratarsa kalacak. No ancak da tebir dese şutlasın. Pallak birin şaplat va sejinna majit ne daran tırışmalı. Ku aksiyonu. Pallak birin majit ne daran kreşmeli. No ancak kalye hunda şavunda kalye hayzen şindizem gına temzem gına buğunza şambek gına andiyunda kay kalye hunda vat çibizik şu buş birin Valeri Klementsev teze şambek temsker teze şapla şuldi buşluk sen kuşni be şapla suylaza lardagan gına hay şuşne kalama puldarma puldarayman uşkun gına buğunza şambek kongressirterini hışın varaman jutpa kalıbır gergeli oslo tonlu şap kongres yerdüjü bulma kalıbır nuguş yugur kuli dedebek şinzene şapla suylazalarma puldaraymas bir bulsan men dumala ikimiz variantta bur çavaş halıge şap çavaş nazi kongresi degen Valeri Klementsev pekşinzen yertse buragan çavaş nazi kongresi içine nu kaçarda bir de bızıkkın gına şapla lat surzağıma buldurat ediyor. Bara. Surzağım için. Adı var surzağım için. Kebir kongres? Bara men dumay bara. Yeriksir tebir kongres tuma devet. Bara yeriksir tebir kongres tuma devet. Yencinde halıgın tebir kongres tumalık kale vayhva çidet bulsan. Şidet bulsan. Maturi vulkerizem bir bulsan. Tada ıntıydı. Ebe. Atışak şu ujayımna kalaşın. Numay bulmaz pirin kıştak suda jince tıktan bulcu de anzır suda kadirlenimay gına taşta televizor bayıltırmaya buna taşta hali demsker hıynamay şul şavrame pal şuli bulcu imişe jul gayalla pulnaya bala mişem şul şipelvişi bulna jivu dvattı bulna jivara astuması şalla İsrail'de bir samolyoda dıtsa ise teröristim Afrika'na enten ve kulünya hvalsa gayıştı. Ara İsrail'in şak saldak senuşkani kaysa Xodar Zakil'di. Ara şavında Xodar Zakil'ne perhirarum kali vadılın de buldan de uşitmeli bizim şurada bulmaya bula. Acaba bulunacak ne çabuk hirarum bulna inşallah kalasa bıradı. Vırslandi bırat передачи oyırttı ba. Şurla uyunca te sakırmışsın cecem. Nataşta şirza da hunçum. Ma pide çuna gitti. Melere kalka şu yasma.
халде мелегал мала шушнегнагал. Как хорошо, что мы дети народа, который не отдает сыновей. Урухла галазан. Шавымбек, кашни чавашын, крешме пулдараган. Ебришембек курашым итке чаваш наци конгрессе. Чаваш наци конгрессе тумалых выйховать сидерепер булзан. Она берет нигам да жермандар емес. Она власть та жермандар емес, она Архипов та жермандар, она Клементьев та жермандар емес. Хыдырап кышкырасаң, Клементьев ол штан тұқсадар малы шыдып деді, шыраза тұқсам дер емес. Хук десе бір кышкырсасың, жабла вишен матур қарыстырсасың. Шалап урухла қалазасың, ол мелегала малай жылды хамыр халық потенция деген. Жылда хамырдан келеді. Енженде аға, гына Угуши гургули цадудырға, ебір бұқсадырапыр выл мүллем мегесен негрешіне дезет тарас болзан, балақ болмаз. Қай шел гулинде мелегаламала малдан маншамбекрех туйым бурче, манаха масутра шамбек ерлені тен дұн жүхнетін ақта, негам да жүк, немеске де жүк, түрек барғанда жүк. Ну, тавақ тұрра, қалаптке Угуши гургули де, Столбов Николай Анатольевич, Борис Борисович Чиндыков, тада шыржер-шин, мәсен пирин майлы, ширу жираши, алыбузаси, тендаваси. Укша барза булужаще, выросем, чин умай, паялигун, пире, шак юдиленере, чин умай, укша барза булушна жин, выросем. Кштан вы? Пирен хамар, республикрадах. Таштан кезе, Камчаткран кезе бамашин де, бала. Манжақта земде сақалтырақ. Шақ утра темірдірлік алаган вырызем де бұр, хиристыраган вырызем де, тадат деде. Манжақта пур, шукмар бейді. Шамбада пирен, Мелегаламала шак, юлашки утра шак, идущих пленни, сирин свардова да шана, тодыш хускатса быны, манжут па лайхе бала, ну кунза буштенде, манжут па прех. Пирин кыштакша патриархал, рак кыштак халық полны бергенде, халыға кыштакша элехирех калыпла пидетле. Информация гадырде, хабарлау гадырде, герлі хажат бекке, журнал бекке, шағы дүзене шудатса бараганны. Ну, калы бұрында, тудар зенех бұрында сен звезда поволжи хажат. Кашки күн жүрет, пирин шағы дүзене тударстанрат теріс татсабама, тударстан, нигама, бұғынман, батчалық болмалы десе жүрет. Ушен жүрет. Судада машина. Выл ведь шағы паян шираган ябала, мише жыл тұқсадыраган ябала, Эмерлихе аксақ варайске варлық хижан шытсады қайды қан тудар халығы бара ебір мотор қываты бұл инжен мелегаламала тілін епір онда тілін мегірлі мар вот шамбек ішлемелі рухла қаласан берін шаныш бетмен берін шақ конгресс ада ергелі шинретлі тузаяма шанс бұл енженде онда шау тірлі юхягызем шендерзе коллег шамбек темізкер мышқылдық, шывыдық, малы шыдық туза құрайшы болсан жеваш наци конгресінде. Он жүхне де берін, тада ізіне бірлі құра бамалық, же ергелі ұрықла майбай ергелезе амалық, майзен ұмбай даран. Ол меке ол мелегалан ол бірін жеваш сен ғана бар, ол тінде едемлі қадаланыңынже ұмбектек істесем майдаран болны, табақ тұрра бірін халығын койды үзембе іштеген жіндіземде иксілмен, Шамба галавитха пирин хуттедемде болсасын да, жаны жажыват малымар. Крешмеле? Үндімалла, крешмеле. Кепрелі бұлти.